Bismillahirrahmanirrahim. Fathu qil'ati Zubair. Anda ko jangaten e fi ghadwatu Khaybar fi geeru Khaybar on ko udditugol tata wi'eteɗon Zubair ko yeti noon Khaybar no waɗi tataji bus. Wa ba'da fathi hisni na'imin ɓaawo udditugol tata wi'eteɗo na'im wa sa'ab tahawwala al-yahudu ɓen wayliti min kulli husun immorde e kala tataji anna tata ka wiyetena tata ɗon ila qal'ati Zubair ɓe yehi e tata maɓɓe goo wiyete ɗon qal'ata Zubair wa huwa hisnu mani' ɗon kadi ko tata tiiɗuɗo fi ra'si qullatin mano e hoore ko waya tulde kadi la taqdiru hattanta alayhi yahgol ɗon alkhaylu pucci warrijal e yaroɓe koyɗe fof li su'ubatihi sabu sattugol ƴawgol ɗon wamtina'ihi e mettugol fi natoyde ɗon fa farada alayhi mana waɗɗini farli e hooren on tata ɗon kadi rasulullah ni aɗallon sallah sallam alhisar ko ɗum sakkagol o wi joni o wona e nder to ha yalto ma wono to ha maayo sakkiɓe kadi ɓe ambargo tawi ɓe natata ɓe yaltata goɗɗum natanta ɓe yaltatago wa qama o ñiiɓi ɗon muhasirahimo sakkiɓe salasata ayamin balɗe tati fa jaa ari rajulun gorko min al yahudi jaaɗo yahud wa qala wi ya abal qasim innaka an law aqamta shahran hay sa ñiiɓi ɗo lewru ma baaluɓe humpaka inna law noɗon ɓe sharaban jara wa uyunan e ɓulli tahta al ardi ka nder leydi yakhrujuna ɓe yaltira billeyli jemma wa yashrabuna ɓe yara min ha ndiyan ɗan ma yarjiuna ɓe rutto ila qil'atin ka tata maɓɓe fa yamtani'una on say ɓe wawa haɗitade minka e ma fa in qata'ta sa taƴi kadi mashrabahum jaram maɓɓe ɗan fa in qata'at awa si taƴi mashrabahum jaram maɓɓe ɗan kadi alaŋe dow maɓɓe asharu laka ko ɗum woni sa taƴi jaram maɓɓe ɗan wa in qata'ta si a taƴi mashrabahum jaram maɓɓe ɗan ka yewtat ɗon alaŋe dow maɓɓe asharu laka ko ɗum woni on say ɓe feeñanta weltan fa qata'a nelaɗo taƴi ma ho ndiyam maɓɓe ɗan alaye dow maɓɓe nana ko naatno ndiyan ɗan toon koɓe kupi fa haraju ɓe yalti fa qatalu ɓe haɓide ashadda al qital ko ɓuri sattudere utila wara fihi ɗon nafaru dental min al muslimina julɓe ɓe wa usiba barmina kadi nahwal ashra tele mana ma wara kadi nahwal ashra tele yimɓe sappo min al yahudu waktahamahu naati e tata on rasulullah ni aɗallon sallah sallam fatu udditugol qal'ati Ubay tata Ubay wa ba'da fati ba udditugol qatati Zubair intaqala al yahudu en eggi ila qil'ati abi Ubayyin e tata Ubay o wa tahassanu fi ɓe hiwiti nder toon kadi wa farada al muslimuna julɓe ɓen farli alayhi dow maɓɓe hisar ɗon kadi sakkagol ɓe wa qama dari ma darani butlanu jambaruɓe min al yahudi jeeyaɓe al yahuduɓe wahidan goto ba'da al akhar ɓawoya bi talabil mubaraza ɗaɓɓugol teɗodirede waɗa goto ɗaɓɓugol piiro goto wa gad qatalahuma warno ɓen ɗiɗo noon abtalu muslimina jambaruɓe julɓe al yahuduɓe ɗiɗo yaltuɓe ɓen fof ɓe ɓuuri mum hulanoɓe ka maɓɓe ɗon ɓen ɗon fof yaltuɗo o gerda e julɗo on ha julɗo on taƴam wa kana laati alladi on qatala warnoɗo almubaraz teɗodaɗo asani ɗi mon wal batalu mashhur ko woni jambarujo lolluɗo abudu janata wiyeteɗo sammak bun kharshata al ansari sahib al isamati al hamra jooma kalare mboɗere nde jangi fi makko ɗo ko duuɗi wakad asra yewni abudu janata baada qatli ba wargol mo ila iktihamil qil'a warimo tun kadi o koyetatan hayo habbaki ha julɓe waktahama on sayi ñosi ma wonde makko al jeychu islami kono islam ngu wajara dogi ɗon qitalum haare marirum haɗude sa'atal leere fof dakhilal hisni ka nder tata toon sumata sallal al yahudu hoti al yahudu ɓe molti kadi
mi gilati ɓe yalti ka tata toon ɓe molti ɓe suuɗi yani ɓe moltori seeɗa seeɗa ɓe yalti ka tata wa tahawwalu ɓe eggi ɗon ila hisni nizar ɓe e tata ete ɗon nizar akhira hisnin ko ɗo woni sakkitode tata fi chatre l awwal ka feccere aranere e yani Khaybar ko ɗo wonno dernier tata on ɓeyi ɗon ɗonono seppe ɗon seeɗa toon ne asra goo kono to ɗon ɗo men ko waftatahu kalanni ɗo non ɓaawo seeɗa itte ɓaawo e o ɓil a sakkitiɗo ɗo o siibana hawlu asrata min al yahud waftatahu a kono mi winomi kako waftahamahu mino waftatahu ko udditi tata ko ɗum windi ay ga ay ko min falni waftatahu ko udditima an jo plan to hay rebe ɓe naati e leydi ko ndiyan tan ɓe nangata e ko ɗum a jo e yiite ngen kam menen commission men to ɗoɗani nangude e de yataka saare jama hosman courant ala ɗum daso jano kara makko yo ko min faldi jano ɓeydan ɗum ɗon kara makko yo ko min faldi nemo molna goɗɗo wi faljata ara wittewre makko ka yimɓe ɓe